It's a good morning to you. Welcome to Asake Online. My name is Zenzele Ndebele, and this is the Breakfast Club. Today, the program we are bringing you from Eslovela Emaplazini, where there is a function, or there was a function to unveil a Gukuraundi or a memorial plaque in honor or in memory of 11 men around this area who disappeared during the Gukuraundi. That was on the, I think, in November or 30 January 1985. That's the date that I got from the number of people that I talked to. What is said is that yesterday or a day before this event, the memorial plaque was stolen, but the event had to go on. So we're going to hear from relatives of those who disappeared, talking about what happened and the sad stories, how they grew up without their parents, without the fathers. It is quite sad that all the cases of the Gukuraundi stories that we have had, they're almost similar. People talk about the difficulties growing up without their fathers, their mothers, their husbands, and unfortunately the pain still continues up to today. For people who thought that today was going to be a special day where a plaque or something was going to be unveiled in memory of their parents, they woke up without the plaque. And it's actually causing them more pain. They are even pain. These people were not respected in their life, and they're even tormented in their death. Let's hear what they have to say. Sister ngomsebenzi womkhosi wokuhanjelwa izihlobo abazali ngomkethu kanti ngomakhelwane abanye silabo lapho ngomakhelwane yikho ke njengoba kade lokho sithi mhla ka6 sizavula ilitshe engithemba lokuthi sonke siyabona nasi isakhiwo lesi ayisikho ukwakhiwa kwaso kade kuyikho khona lokho ilitshe kasiselalo kodwa ke ngokuhamba kwalilitshe kakusatsho ukuthi sibuyele emuva mina engikhulumayo siyazana abanengi kanti abalutshwane ngimbona namhlanje mina ngudingilizwe Mkandla ozalwa lijaha likambulali okulist yabadala labahambayo. Size phambi kopso bakho wena Simakade umnini mandla wonke, wena owadala wonke umuntu ngomfanekiso wakho. Siyakhuleka ngokubonga ukuthi senelisile ukufika kulesi sikhathi namhlanje. Umsebenzi esingawo lapha Nkosi yami mkhulu lo msebenzi. Ngicela Nkosi yami ukuthi uphakamise isandla sakho sokunene uthinte omunye ngamunye. Siyakhuleka Nkosi yami ukuthi nxa kungayenzakala ube nguwe Nkosi yami ovula inhliziyo zethu lemizwa yethu ekakhulukazi abemuli ukuthi bafike esikhathini Nkosi yami esokuthi banganelisa ukukhalela isihlobo zabo okusegcekeni. Siyabonga Nkosi yami ukuthi awulanto efithekileyo kuwe, yonke into isobala. Lakho konke okwenzakalayo kusemehlweni akho. Uyababona Nkosi yami esibangisana lapho. Ngezizathu zisegcekeni. Wena nguwe wedwa othonisisayo. Siyazibeka ngaphansi kwezinyawo zakho. Asilawo mandla. Asilazo indleko.
ezokuthi singayenza okunene. Esingakwenza ikukhala kuwe. Njengoba iBhayibheli lichilo ukuthi wozanini kimi lina lonke elikhatheleyo ngiza kuliphumuza. Siphumuzeke Nkosi yami. Nampa abantu bakho abathi gwaqa kule ndawo. Omunye ngamunye sisesigabeni esishiyeneyo kulolaka ubuhlungu inzondo kunenge okukhona Nkosi yami. Lokhu esingakho lapha kunzima Nkosi yami okokuthi khona nxa iganga leli belikhuluma beliza kutsho limumethe okunenge. Siyakhuluma ngikubonga Nkosi yami ukuthi uthembekile uchilo elizweni lakho ukuthi kawusoze usichiye kawusoze usilahle noma sihamba esihotsheni esimnyama asikwesabe lutho ngobulathi. Sikokheleke kuko konke esikwenzayo ngegama elomsindisi wethu Jesu Kristu owasihlengayo. Amen. Nanku umzuzu wokuthula ukukhumbula abadala bethu. Ake sikhothamiseni amakhanda kanye kanye. Alright. Ekade ngisakukhumbula. Akade kuphezulu la. Kefa Sindebele. Ngiyakhumbula ilitshe libelo Ndebele phezulu. Ngicela abakoNdebele abamele imuli yakoNdebele basukume sukumanini gogo liqine kakhulu baba Ndebele. Ngicela uzoniqinisela nasi la ngogo la. Ugogo lo njengoba libona kunje nguye owahluthinelwa ijahalala. AbakoSiginya Simon Ngosho Siginya. Lo mama ngumntwana kuTennis. Lapha ke. Awu, nampa bakomabhiko ngabantwana bakaMabhiko la abantwana bakaDennis la. Right. Abamele abakomkandla sukumani bantu. Thina singabantwana bejaha likaMbulali elinguPhilip. Ngasikhangela ngale mshini. Singabantwana bejaha likaMbulali okuyikuthi kuMbulali singabazukulu. Angithi obaba bakhona but it's very unfortunate enough obaba kathesi bayagula. Umunye seSosbury omunye seBlawayo ufani ngabe yibo abamele beyibo abantwana baka right. Sinje singabazukulu bakaMbulali. Ngiyabonga. Milton Dlangamandla. Asenzeni isikhathi. Dlangamandla Milton abamele abayimuli yakoNdlangamandla. Abayimuli yakoNdlangamandla abantwana Ngizasithanza kodwa. Lapha isimo lesi silapha lesi. Isimo lesi silapha lesi. Isimo lesi silapha lesi. Laba ngabafowabo baka Milton laba. Angithi laba ngabantwana bakamfowabo kaMilton laba. Angithi kanti lo lijaha elizalwa umntaka kaMilton. Lo ungena nga. Lo ungena nga. Uzalwa yile ntombi le. Ikabazalwa khona lo. Ngiyabonga koNdlangamandla. Clement Baleni. Abakobaleni. Akuye ngisukumisa. Abamile bemele imuli yakobaleni. Ayayaya isozenzisa. Ay. Ngikondizaniza ngincedisa. Lo umeli imuli yakobaleni.
kuphela angikwa uClement yini yakho baba uClement umna wakhe yena ungumni wabo kaClement Baleni siyabonga Baleni then veli leSongwane right lapha ke ufuna sinanzelele enye into la ufuna sinanzeleni kanti sokutheni khulu Twabuya. right One lawyer. hayi mana ngizakutshela singaqedi right sorry sesikuhlongwane angithi kohlongwane la silogogo ugogo onguye owedahela hambayo nangu kanti ngusisi ongumntana ejahele hambayo ngubhuti ongumntana ejahele hambayo ngusisi ongumntana ejahele hambayo angithi ngeke ngenze so laba bazalwa ngamantombazana kaVeli angithi bye wanini khona ngingaba ngomkandla 21 manini ngemva kwalaba asimbeni ngemva kwalaba laba abantu laba anti yabona into enzakalayo ukhulu ozala ubaba ngumbulali wahamba ukhulu ozala umama uVeli leSongwane wahamba yikho ubona sesibuthana so thina singabantwana singabazukulu kohlongwane sizalwa intombi kaVeli intombi zikaVeli lezenezi izezizala thina singaba komkandla anda yibona into yakhona ngiyabonga asihlale ngiphansi then lo Patrick Mthethwa Patrick Mthethwa uthini koko oh Patrick all right Patrick Mthethwa uPatrick Mthethwa ngicela ukuthi lingamangaliswa ukuphenduka kwagogo angithi njengoba kunje uPatrick lo ngumni wabo ka okay ngubaba ka wentombi kaVeli lele so anjamana nxa emi lapha umama omncane uthi yena ngukhulu wakhe ngomzalela unina angithi siyabonga abakomthetho kulist yethu ngabona sengiphethe then silabo makhelwane abantu abaqhakathekileyo Umonakalo esingawo la wayenzakala almost 40 years ago. I-problem ekhona ukuthi abantu abemuli abesigaba abelizwe kabazange bathole ithuba lokukhalelana ngakho lokho indaba ye-memorial indaba yokuthi siyenelise nxa inkosi ivuma ngomsa wayo ukuthi sibuyele khonaphana siyayidobha lapho sayitshela khona amen sidobhe lapha sayitshela khona omunye umkhiwa ose-South Africa owadutholwa izandla zakhe nge-letter bomb ika-Ian Smith eSalisbury uthe yena itrauma ukuhlukuluzwa okwenyama lokuhlulukelwa okwemoya
ngenxa yokubhujelwa ngesinini sakho. Kunjengokuvalelwa entolongweni. Ungela muntu ovulayo. Abantu abase Midlands labantu abase Matabeleland bavalelwe entolongweni ngenxa yogugurawundi okuthi khona inenge labo bayafa basentolongweni abakasuke entolongweni. Amen. Amen. Liyangizwisisa? Amen. Yikho ngithe mina sizama ukukrenka imoto ngoba kwakulezinto ezazimele ukuthi zenzakali ezingenzakalanga. Kwakumele ukuthi abantu bakhale kodwa kabakhalanga. Kwakumele ukuthi abantu bakhalelwe kodwa kabakhalelwanga. Kwakumele ukuthi kube lemsebenzi enzakalayo efana njenganalowo kodwa akuzange kwenzakala. So kathesi sesizama ukubuyela ngamuva ukuthi sidingisise ukuthi mhlawumbe nxa inkosi ivuma singayidobha size abantu ukuthi babodle. Igedlela nxa silalo silifaka emlilweni. Umlilo uvutwa lapha. Nxa amanzi seboila, nxa kungela mlomo lapho umoya ungaphuma khona abantu bayatsha. iZimbabwe iyatsha isihlobo esithandekayo ngoba akula lapho umoya ungaphuma khona ukuthi abantu bake babodle. Nxa siyenza lokhu asiyenze lokhu ukuthi sifuna ukubangisana labanye abantu kumbe lomunye umuntu. Nxa siyenza lokho sizama ukusiza abantu, sizama ukusiza isizwe. Ngilethemba kuyazwakala. Amen. Ngake ngaya kwenye indawo eTsholotsho ngikhuluma lo mama omdala okhulileyo ngempela. Ngikhuluma ngakho khonokho wathi mntanami umphefumulo kawuxoliseki. Awungeke wahlawula ngemali. Awungeke wakhipha inkomo. Ngaki okubhadalela umphefumulo womuntu. Yikho njengabantu nje abalemkhuba yabo siyakwazi ukuthi nxa umuntu sefile kumele kube lezinto ezenzakalayo ukuthi abantu bayenelisi ukuya phambili. Isigaba esikiso kathesi hlobo esithandekayo sesifikile esigabeni esokuthi khona abantu kabasapholi kodwa ke sizama ngandlela zonke ukuthi mhlawumbe abantu bangaya phambili noma bengapholanga ngoba amanxeba angikhona akapholi. Abantu abesindebeleni, abantu bese Midlands, abantu base Matabeleland abadinge ukuthi umuntu abuye athi sorry. Badinga ukuthi umuntu athi yebo kwenzakele lokho esindebeleni, kwenzakele lokho. First and foremost, ngoba singeke kumbe umuntu angeke akhumisana umlota ngomunye umuntu yena engavumanga icala lakhe. Amen. 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 Kumele sizisise ukuthi singani lapha hlobo esithandekayo. Esizama ukuthi sikwenze lokho. Yebo naye kwayenzakala ngenxa yombusazwe. Kodwa lapha silapha ngenxa yokuthi umduduzo le. Amen. Sizama ukududuza abantu. Umsebenzi wesigaba, umsebenzi wabantu. Ngilendima engifuna ukuthi ngithi ngamafitshane fasa. eBhayibhelini lapha iBhayibheli liyasitshela ukuthi isikhumbuzo
ngasonto etholakala kithi thina sodwa abansundu. Even kuNkulunkulu eBhayibhelini yayikhona. Kuthiwa khona uJoshua isahluko singu-4 iqala kubala kuverse 4 size siyofika kuverse 6 kuverse 7 sorry. Ngile Bible leskiwa kodwa ngizalibala ngesintu. Ithi yona uJoshua wabiza abantu amadoda angu-12 laba ababe ngabakhokheli abesendo luka-Israel, 12 tribes of Israel. Wakhetha abakhokheli babo wathi buyelani le-Arkan phakathi kweJordani umfula. Abakhokheli laba bathathe omunye ngamunye ilitshe basuke lawo amatshe emfuleni bayakhe isikhumbuzo. Amatshe lawa ngamatshe azamela ama-tribes, 12 tribes of uJacob. Amen. Amen. Bathi sebekwenzile khonokuyana wathi yena yibo uJoshua owabakhokhela ukuthi ngesikhathi ezizayo nxa abantwana benu bebuza ukuthi kutshoni lokho libatshele ukuthi umfula uJordani wema abantwana base-Israyeli bechapha. Amen. Amen. Izizwe zeZimbabwe ngenxa yokuchitheka kwegazi zama lakaThesi zimi. eBhayibhelini liyatsho okusobala ukuthi khona uCain wathi sebulele umfowabo uAbela, uNkulunkulu wambuza wathi ungaphi uAbela? Wathi awu kathi yini umelusi wakhe? Wathi ye nguwe, ngoba igazi lakhe ngiyalizwa liyazikhulumela emhlabathini. Igazi labantu abeZimbabwe liyazikhulumela emhlabathini. Amen. Amen. Nxa siyenza esikwenzayo siyabe sizama ukuthi sisize abantu ukuthi basuke lapho babotshelwe khona entolongweni ukuthi mhlawumbe nxa inkosi ivuma bayenelisi ukuya phambili noma kunzima. Akulula. Ngilethemba kuyazwakala hlobo esithandekayo. Kuyazwakala kakhulu. Ngoba into le kayilula. Siyabe senzele ukuthi khona sibuyele laphana siyedobha ukuthi sisize abantu. Ukuthi ubuhlungu lo ama problems lawa esihlangana lawo akasoze ahambe ngaphandle kokuthi thina ngokwethu amaZimbabweans kumele siwasebenze. Amen. Yikho abantu bazama ukuthi asebenzeke lawa ama problems. Hathi lo dlame. Amen. Hathi lo dlame. Kodwa ngokuthula. That's why abangani abenelisayo abalolwazi bazame lokho bezama ukuthi basizane labantu ukuthi abantu baduduzeke ukuthi abantu
basuke lapho bakhona besiya phambili. Ngoba ukuhlukuluzwa engikutshileyo, ukuhlukuluzwa okwenyama lokuhlukuluzwa okwemoya okuthiwa yi-trauma ayisoze iphume ngaphandle kokuthi khona singathatha amanyathelo athile ukuthi sikulungisise ukuthi abantu baye phambili. Iproblem esilayo khathesi lizwile ukuthi khona abanye sebeluphele abasakwanisi lokuhamba kungenxa yama-problems anjengawona lawa. Ngoba they can't cope. Abasakwazi ukuthi bengenzani ngakho. Abanye abantu bangani babanyenya as if they have done something wrong. Abawonanga muntu, abawonanga lutho. Bawenoliwe ngabanye abantu. Lokho bebuya bebangisana labantu. Ukuthi abantu sebezama ukuthi bazenzele into yabo induduzo engabakhumbuza ukuthi omunye ngamunye. Ngifuna ukuthi Hlobo Esithandekayo ngamabizo enu wonke ubaba uMkandla wachilo lapha. Namhlanje ngifuna ukuthi sinje ngifuna ukuthi singathi ngokobani. Kodwa kumele sithi ngenkathazo lezo ngoba akuzanga kwenzakali lokhu Hlobo Esithandekayo. Silapha namhlanje ukuthi sithi ngenkathazo. Amen. Amen. Yikho silapha namhlanje. Ngakungazange kube lemfa yabantu laba ikhona namuhla. Singaba siyenza ngale indlela kodwa lani emakhaya selingakwanisa ukuyithatha ukuthi likwenze lokho. Ngabe ngekho abafundisi ababuya isibize nini siyabuya. Amen. Ngilethemba kuyazwakala lokho. Sibize nini siyabuya. Ngingumfundisi mina akukhethelekile. Ngali ngamaziyoni lenze okwesiziyonini. Ngali ngabantu bemndeni izinto zemndeni lenze okwesintu. Ngali ngamaKristu lenze okwesikristu. Akula muntu obanjwa ngamandla ukuthi lokhu kumele kusebenze ngendlela eyodwa. Ngilethemba kuyazwakala Hlobo Esithandekayo. Kumele likusebenze. Because nxa singakusebenzanga akulanto ehambayo. Ngoba esintwini sakithi sonke nxa umoya wethu ubophile akulanto ehambayo. Lokho esikuzamayo bomama ukuthi alubana nxa inkosi ivuma singehlisa umoya. Amen. Alubana inkosi ivuma engasisiza ukuthi siye phambili. Yikho uJoshua khuluma ngendaba enduduzo yokucapha kwabo umfula uJordan. Lathi sikhuluma ngendaba enduduzo yokukhumbuza abantu abesindebeleni abese-Midlands nasemaTebeleland ukuthi khona uNkulunkulu akasichiye, uNkulunkulu akasilahle. Noma sikhamba esihotsheni esimnyama uNkulunkulu ulathi. Uthembekile yena ngokwakhe. Kungani uyasichiya, kungani usihlanekele uNkulunkulu. Kodwa ngifuna ukulikhumbuza namhlanje emini ukuthi uNkulunkulu uthembekile ukwedlula thina. Uthe lapho bakhona ababili kumbe abathathu ngegama elikaJesu utholakala phakathi kwabo. Amadoda laba bathi bengibiza ngithe mina Mfuzwayo uyangibiza ngelanga elangesonto. Uyakwazi ukuthi kumele ngichumayele. Wathi Yesu Mfundisi ngifuna ukuthi uyechumayela labo ngabantu. Amen. Bathi nxa ukuthi kona ngiyachumayela ngiyabuya. Amen. Baba umsebenzi wami lo. Amen. Akukhethelekile ukuthi ngichumayele umphamazo ubani. Ngiyabe ngikhona. Noma sekutheni. Ngabe ngibopha mina ngiyabatshela ukuthi nimbophele ukuthi ngingumfundisi ngiduduza abantu. Amen.
angila esinye isizathu. Ngiyabe ngibotshelwe ukuthi ngiduduza abantu. Amen. Ngilethemba ukuthi lo uNkulunkulu uyabona ukuthi ngiyenzani. Ngoba angikwenze ngesipho kusegcekeni. Kuyasifundisa izinto ezithile hlobo esidandekayo. Khonokho engikutshileyo ukuthi khona kumele sikhumbuzane ukuthi khona sithi ngenkathazo abantu babujelwa. Kade sokusegcekeni. Omunye umama eTsholotsho wathi yena sesiyenzile umsebenzi onjengawo nalo. Wathi namhlanje sengizasukuma phakathi kwabanye bomama even ebandleni ngikhulume ngomkami ngoba ngibonge kakhulu ukuthi sengizibona njengomfelwakazi. Kodwa before I couldn't ngoba ngangingakwanisi ukukhuluma ngakho. Lingatsho khathesi ukuthi ngibujelwe ngobhuti wami, ubaba wami, umkami, ukhulu wami. Sesingakhuluma ngakho ngoba nxa singakhulumanga ngakho, that's why esintwini nxa umuntu sebhubhile ababuyayo bayabuya isikhathi sonke kwenzakalani ulandisa. Engakasuki umunye sefika kathi kuhambe njani usulandisa khonapho. Mthokotsho uyabe lokhu ulandisa yiso isintu ngoba ungakhuluma ngakho kuyasiza umuntu uyasizakala. Asikhulumeni ngakho baze bekwazi ukuthi sikhuluma ngento esegcekeni. Kuzasiza lokho. Akusadingakala sekunje so akusadingakala ukuthi sikhulume ngemfihlo. Nxa sikhuluma ngakho kuyasisiza. So the first thing ukuthi sikhulume ngakho. Okwesibili kuyasisiza ngoba kumele sithathe isifundo lesi ukuthi isizukulwana esibuyayo esizayo siyakwanisa ukuzwisisa lokufunda lomonakalo lo ukuthi kungayenzakali futhi. Amen. Amen. Kumele abantu bafundiswe ngakho lokho ngoba nxa singafundisananga vele isizukulwane nesibuyayo singakwenza futhi lokho. Kumbe abazukulu benu lapha bazavuka bona bahambe futhi khona ngaphi khona ngale bayadinga ukuthi baphindisele ngoba kulungiswanga. Anto la ngizwisisa kusegcekeni lokho kumele sikukhulume. Okwesithathu kuyalungisa khona abantu bayakwanisa ukulungisa incwadi zabo, ama-ID, ama-documents. Abanye aphanjanisiwe, abanye ngabokhulu kodwa sebekuthiwa ngabobaba, abanye ngabo-anti sekuthiwa ngabomama, abanye babulawa khonapha sekuthiwa bafa ngomkhuhlane ngamanga. Kunenge vele okukhona esimele ukuthi sikulungise. Ikuthiwa i-documentation ngesikhiwa. Amen. Amen. Ngoba sekusegcekeni kukhona sekulobufakazi obugcweleyo ukuthi ama-documents alungiswe kahle kahle. Anjo kuhle ngoba izinto lezi zinzima ngoba izalukazi nanzi zikhona la. Sometimes kunzima ukuthi bathole indlalifa ngenxa yokuthi akubhalwanga. Bayalungisa njani izinto ezinjengendlalifa, ama-inheritance? Lokhu kuyasisiza lokhu ukuthi kulungiseke. Okugcina hlobo esithandekayo sifuna ukuthi abantwana bethu eZimbabwe bakubale lokhu. Kwezinye indawo eRwanda
kwafa more than 800,000 people. EGermany amaJuda babulawa ngamaJeremani 6 million. ENamibia kwaba njalo Sorry, ngithi step ngicela ukuthi abana ama-mask sithathe ama-mask ethu. Ngiyakwazi imdumodumo le ngiyayazi. Yeah. Ngeshuwa ukuthi kunento engenzakala ngicela ukuthi sithini mask. Thank you. So eNamibia amaherero bafa futhi because of this. You didn't know that there was a genocide in Namibia. So it's not ayisiyonto eqala ukwenzakala ngapha eZimbabwe. Kumele sifundise abantwana ukuthi this is what happens nga abantwana bangabambe abanye abantu njengabantu. EGermany uHitler wathi amaJuda kasobani izinto wabafaka kuma-gas chambers. eRwanda amaHutu bathi bona amaTutsi kasobantu amaHuhu, so babebulala amaHuhu. EZimbabwe bathi abantu besindebeleni kasobantu ngama-dissidents. Akwazi ukuthi i-dissidents kwakuyini. So into ekhona ukuthi nxa sibizana ngamanye amabizo singabizani ngendlela uNkulunkulu wasidala ngayo, singabone ubuntu kwemunye umuntu uyambulala njengenyamazana. That's why amabhunu eSouth Africa basifundisa ukuthi nxa ubona umuntu kumele umyeyise, umkhangele njengeinja uthi nja. Ungakwanisa ukuthi nja kona kuzaba lula ukuthi ufuseke. Awungeke wathi ufuseke ungakathi nja. Kumele sifunde konoko hlobo esithandekayo. Loba nxa engumuntu okuphambanisileyo umbona umthatha njengomuntu, liyakwanisa ukulungisa izinto zenu. Kodwa ungambona umtshintshe abe yinyamazana, uyamgamula ngoba kasomuntu. Lathi hlobo esithandekayo njengabantu kumele sifunde ukuthi kuyini esingakufunda ngakho lokhu okwenzakeleyo phakathi kwethu, ukuthi kungenzakali futhi. Yikho uJoshua wayefuna ukuthi abantwana bakaIsrayeli bafunde lezinto ezazenzakala besuka lapho babesuka khona besiya lapho babesiya khona. Lathi namhlanje ngifuna ukuthi abantu baseMidlands liduduzeke ngesikhumbuzo lesi, liduduzeke ngenduduzo leyi, liduduzane hlobo esithandekayo. Inkosi lenzele okuhle, inkosi icela umusa. Siyabonga. Ngizakhulumela abantu ababelotshwe la. Abantu ababelotshwe lapha ngibazi kusukela ngo-1947. Abanye babengakabi khona. Sifika kule indawo yesilobela. Abantu laba babengayisibantu bezombangazwe. Liqiniso. Abantu laba babengabalimi. 1. Okwesibili babengabantu bomthandazo. Babengabantu bokholo. They did only 2 things. Ukuthi bona lapha babengayisiwa bezombangazwe. Waba wezombangazwe yini? Lalela indoda yane lapha. Saze sakubotheka lo. Kwakuqondile. Ngoba sasisalwa
noSmith singalwi nomuntu onsundu asizanga silwe nomuntu onsundu kodwa umuntu onsundu walwa nathi ngithe mina lapha phakathi kwalise ngale ngaphansi kule church uMdlangamandla eyakhile elabo baba labanewethu yikho ke labo bantu la ngesikhathi sempi abazanga they never participated against anything even lekhiwa there was okuqondana labo kuphela kwakuyikulima lokungena into ze-church lokho kwangidalela lami ukuthi ngize ngofundo ukungena into ze-church ngiva ngaze ngakwenza i-theology ngaba njengabantu babo lapha yikho-ke izihlobo zami kungizwisa ubuhlungu kakhulu nxa abantu laba batshontshwa ebusuku lamhlanje amabizo abo sentshontshiwe futhi okutshengise ukuthi yinto yinye umfundisi ukhulumile ukuthi lokho vele nxa ususiya emashonalezi batshela ukuthi abantu besindebele ngama-Christians ngithanda ukulitshela ukuthi isilobela lesi multiracial isilobela lesi silamandebele lamachona amaplazi wona kodwa phakathi kwe-10 yabantu abaqajwe la akula ngitsho lelilodwa itshona okutshengisela ukuthi lokhu kakubanga yikuthi abantu laba bona kodwa bona ukuthi baba ngumhlobo ongafanelanga ube khona khonapha babengayisibo bantu bepolitics kanti njalo kodwa bathathwa bonabo abangayisibo bepolitics baza mina kangitsho ukuthi bafa let put it clear angikwazi ukuthi bafa umuntu ofileyo uyazakala ukuthi kobani kufiwe ufele laphana ubulewe yikuthi laba siyawuthi bafa babulawa yini yikuthi mkhuhlane bani the only thing esifuna ukuyitsho kade siyezwa kuthiwa akube lokuqolelana kube lokuqolelana mina kangimazi ukuthi umuntu ongonileyo uyangiqolela kathi ukuqolela onileyo kumbe oniweyo oqolelwayo ngonileyo atsho ukuthi ngicela uxolo hathi ukuthi sithi soniwe sibuye siyeqolela osonileyo yikho lokho okuthiwa sorry bhuti isicathulo sami singena phansi konyawo lwakho ngoba wesaba ukuthi uzakutshaya ekonile sokozami thina sazi ukuthi nge-first dispensation kuthiwa kulezi nsuku lama-dispensation ke i-first dispensation ngesamgalo laba bantu batshona bahamba banyamalala kumbe baphoselwa emgodini kumbe baphoselwa ngaphi kumbe bafida izinyamazana we don't know yikho lalamhla bengafuni nokuthi siwabona amabizo bathi sizakhala mina kangikhali I'm not going to weep
ngoba ngikhalela umuntu ofileyo. Umuntu ofileyo nyamazi lapha afele khona. Ngiyamngcwaba umuntu ofileyo ngekhaya. Yiko sithi during this dispensation le kuthiwa His Excellency ED uthi ufuna ukukhulunyiswa kuphela. Kodwa uthatha abantu bakibo khonale. Athathe abantu esingabaziyo. Kibo kungafiwanga khona. Athi ufuna ukukhuluma labo babe yibo abaxolisa abantu. That we say no. Lokho nombhulu wakhe amtshela ukuthi sithe no. Esikufunayo thina lo mntaka no labanye no. Yilokho ukuthi abantu labo abafuna ukuba ofuna ukuthi sixolelane kuhle. Ngoba into sifuna ukuyixolela sizaxolelana kuphela nxa sesazi ukuthi wenzeni ngubani owenze lokho. Owenze lokho ngubani wabathathayo wabasangaphi. Just that. Kumbe nxa kusemlindini umlindi lo kasiwutshela angabuyi uzasitshela thina yena lo makwenza nxa engafuni ngoba angithi umthetho uza kuthi siza kuqabana laye or something like that. Kayetshela amapholisa. Ayewakhombela lapha abakhona labo bantu. Akhomba athi bala. Sihambe siyefika sikhale engcwabeni labo lelo ababekulo. Siphosele amatshe ethuneni labo lelo abasenzele lona nxa bengeze bavundululwa. Then siyaxolisa nampa bala. Thina sithi hayi sesisazi ke khathesi ukuthi bafa balapha siyalixolela. We are ready. We are ready ukuthi siqole. We are ready. But only when we know. Asingeke sake siqole entweni esingayazi. Siyaqole ukuthi banga. Siyaqole ukuthi kwenzakalani. Nangu ngambe wethu lapha. But he never was a politician. Was never a politician. Okwabo laba bantu kwakuyikupheka. Ngesikhathi sempi. Babepheka, bephekela, baqala bephekela amazibra. Kuthe sekufika amazanda lawo sesithi asithaya ngasigqoki nasivalo sankomo. Babaphekela. But abantwana laba balwela one cause to liberate Zimbabwe. But when they had done all that, the only thing imbansela bayitholayo yikuthi singakwazi ukuthi banga. Kumbe engcenye khonapha idonswe yibo engcebe bakhona khonapha asikwazi okucaphulelo kakhulu. Ngicabanga ukuthi abantu laba baze bafike khona phana kuthi ukuthi babe khona bayakwazi ukuthi abantu banga. Kabasitshele nxa kukhona bangasitshela sibaxolele. Ngoba omnye wathi it was a time of madness, a moment of madness. Angikwazi ukuthi umuntu uhlanyele ebantwini angabaziyo. Well, isihlobo zami mina ngitheka ngikhulumeli abakwendebele. Ngikhulumela laba abantu abalichumi. Omnye wabo umnawa kwalundoda. Sakhula sonke. Sangela sonke usub age. Sakwenza sonke i-teaching. Sapasa mnyaka munye. Saqalisa ukusebenza mnyaka munye. Kodwa ke angisakwazi ukuthi umngane wami you're the only friend nakangaze lo mngane. Wakwabona umngane wami Masuku. Mina ngilamngane. Wonke umuntu umngane. Kodwa ke akulamuntu owazi imfihlo yami.
ngaphandle kwalamhlanje endivulela esami isifuba sokuthi siyafuna ukukhuluma lawe His Excellency ED Mnangagwa. Kodwa ungasithumeli abantu abavela khonali. Thuma abantu labo bezesitshela ukuthi bangaphi laba abantu. Ungasitshela ukuthi bangaphi laba abantu siyephosela ilitshe sesithi is over, they are no more. Namhlanje we can't say they are no more because they are somewhere lapho esingazi khona. Bakhona kwenye indawo esingayaziyo. Weza kusemlindini bafakwa kulowo mlindi asiwazi. Sicela ukwazi. Isilobela sifuna ukwazi ngabantwana baso. Isilobela sifuna ukwazi ngabazali baso lapha bakhona. Ngiyabonga. Amen. Amen. Ngendaba yabadala abantshontshwayo ngizayisusa ngisithi ngisiya kweJackson mhla ka-30 ngisiya kweJackson mhla ka-30 ngisiye eBhawa. Nxa ngena umgwaqo ngisuka kilo ngingena lwanoti. Nxa ngikhangele emva kwami le ngikhangele luthuli ngibone no imota lana ngihle ngiphambukele. Yena wemoto akazange angibone ngiyakhola ukuthi sokambonanga ngoba athi aphambuka ngisesele. Ngalokho ngihamba ngize ngithi no imota liyana alisidlulile kanti ingaphi mhlawumbe ithethe umgwaqo weRoma. Ngothi ngithi nyemkuliyana ngathi nyanyemkulu imota liyana ngathi lapha emva kwami ngaphandle kweroad. Ngabe ngengeza ngasuka futhi emgwaqweni. Hey, xa sebembonile labantu ukuthi sesiqondani samele babuyele emgwaqweni. Ngifike eBhawa kumathengisa laphana. Athi kimi kanti ndlamandla. Imota le kuyini? Ngithi hayi kangiyazi. Uthi kudala imota le lokhu ibhodabhodiyele lale. Mina hayi akunambali ngayo imota le. Wena uyayazi nathi kodwa mbona ngani niyabantu labana abangala amapholisa. Mina shiyane lapha. Akunginike. Ngudonsa ngisakhuluma ngemota wena ngindaba na. Kube sekusithi kusekuseni ke manje mhla ka-31 umama wami Nanzi umkaBhuti sefike kimi uthi tatomncane zwana umnewenu uthethe izolo ebusuku ngabantu akade benembhobho. Mina baqonde athi yabona ukuthi kwesisikhathi umbuzo kwethu kuphonga ubuza nje umbuzo ngamanzi. Uthi baqonde ngabe ugokolana la angikwazi ngoba bathe nxa esithi yena ngithatha izicathulo yini bathe sokhona hayi uzingafika emgwaqweni izabuyela ekhaya kambe izicathulo ngezana achiya kwaba kuhamba unompela ngambuye edibha ke ngapha inkunzi mbona kuzo lezi indawo hayi sisingani yabongobongolela kodwa kuphansi bese ngithi buyani la amachuduchudu engawafica la legazi elalilapha esimi khona okuhlezi khona obaleni njani kwakukubi la and kwakusesabeka uvalelwa ngithi tha la ngiyabona kulapho kufele khona abantu lapha yiko lapha ababulawelwe khona la angidluli kazange ngitshele muntu futhi ngizibuza noma izolo nje noma khathi yini ngazange ngikhulumele indaba kodwa kulomuntu wane ngamtshelayo ngisithi mina asike siyefika khona wathi dothi indawo enjalo yesabeka asibuyanga kulohlamvu olwalulaphana olwe-AK ngibona lwaphunyuka kumagazini leyo ndoda ngeke ngamtshela ngohlamvu lolu khathesi kodwa ungambuza ukuthi lungaphi ngidala manje ngicela atshoniswa zinkomo or ladojwa ngumuntu
lapha ukunika ubufakazi bokuthi yilabana bakahulumeni. Sebelobe bethatha leso sikhathi kudingwa kwagcina kungena amapholisa. Mbonisa lukwazi lezi emakhaya lapha kwakufika amapholisa. Khumbula kwafika OC Kadoma, OC Officer Commanding Kwekwe, omnye wavelele Gwelu Rural. Befika bebuza ukuhanjelwa ngamadoda abomama lapha belandisa. Ngaleso sikhathi kuze kubuya amapholisa lami. Kwakuyindaba ekhulunywa eHigh Court eHarare. Ukhulu wesabuse sesempenyu yazi ukuthi bembuze ecourt ngathi. I-Roman Catholic Justice and Peace Commission ibabuza. Ukhulu esala ndo ayisibo bami ngijwayele ukungena emhlangano ebusuku selize ukuthi ngabami njani. Lana amagqwetha lokho esala. Lapho azazavuma khona nxa ngikhumbula kule statement esathola ngamaphoyisa la ensanda kulandisa ngawo. Sikhulunywa ngumntana kaKhefas uParis waphuma kuloyise siphelekezela mfana uzaphenduka. Ekuphendukeni kwakhe uParis nxa ephendukayo bathi uyabona mfana amalayithi lana lethu kulenye indawo esithi kusemqansweni la. Lana amalayithi ngawemota zethu bangahlangana lawe ungekaphambuki bangakubuza ngathi ubatshela ukuthi siphambili siya komthetho. Angithi abantu labo umama lwana sekhipha istatement njengoba sikhitshwa nguParis. Yiso safika ngale uRobert wavuma wathi nxa istatement sesiphuma siyileyo ndlela ebantwini bami ukuthi sengivuma. Yikho ukuqalisa kwabo Elliot amagqwetha lana esesithi bhalelani ngomama laba ama-death certificates. Ngikhona bezadonsa imali zabo emabhanka zabo omkabo emabhenki. Nxa bengelama-death certificates akusoze kwenzakala. Yikho-ke ukhulu lwana sebhalabhala. Okokuthi aluba ukhona ugogo ole-death certificate yomkakhe la kade singayikhangela ngoba ngibona ama-death certificates abo izidindo zidinda uRobert. Idala lwana osiwafayo lwana. Right. Abadala labana ukhona oseke wakhuluma. Impilo yabo nje bona bodwa. Noma yayingefanani kodwa yayingayisiyo leyani yayisesabeka. Abadala labana babe ngabantu abafikekayo nje khalaza ngento enje akulungisele. Yebo kambe abanye sasinatha labo sonkeni ngavela ukuthi kha kwesisikhathi okuyingqondo kube kuthi ubhiya kabuye ngapha ueye ngapha. Sasingafanani kodwa nje ukulunga nje general ebantwini babe right. Kube sekubuya singabala umthetho welizwe, constitution yelizwe, Zimbabwean constitution ithi owancedisayo noma ngayiphi indlela ngesikhathi sempi yokuba ngumhlaba ubizwa kuthiwa liqhawe. Labana abadala salwa labo impi yonale eyokuba ngumhlaba labelungu. Ngaleyo ndlela abadala laba bangamaqhawe ngoba babepheka bethengela abantwana labanezigqoko. Engikuzwileyo ungazindeni ukuthi ukuthi abadala bethu laba njengoba kwaba yilokho okwaba yikho khona babe ngelacala. Isizwe kwakhona olukhulu kwakhona ukuthi ngabantu ababenjani. Kanti-ke nabo abadala bafakaza kanjalo futhi ukuthi ngabantu futhi ababephakathi kokuncedisana lempi eyayivela empumalanga lempi eyayivela entshonalanga bephatheka ekuthini kasithuthineleni abelungu umbuso.
ngiyancedisa ngithi sikuzwile ngoba ngingakhulumi kakhulu mina ngicela bakithi lingikhumbule ichorus liyana angithi lithini baphina basemazulwini okwanisa uyihamba kayihambe sayiwela asifuna imali lapha sifuna thina sifuna baba sayiwela sayiwe ingulukutela thina baphina uhambo lolo ngihlele ukuxoxa lo Malumujo esithi yabona mzukulu into engiyifunayo lithambo likabani likababa ngifuna ukuyifaka ngendlela engifisa ngayo so ngathi malumami indaba singaqalisi ngokuyafaka ilitshe kaningi nginanzelela ukuthi sibe sihamba siye kwenza ama-activities ema-north ema-south lami ngingowalapha eNkabazo ngingumzukulu lapha emaplazini savumelana lo malume saqalisa ukuthini iprogram yokudinga izihlobo ngathi malumama as-identify other family members anje ukwenzela ukuthi uma kusenzakala into leyi iyenzakala abantu benjani inamba yomzukulu wakho seGoli ngambamba ngakhuluma laye wangibuza la imibuzo wasenginikani i-address yangapha ekhaya ngafonelana lo mdala bekungalula to coordinate this thing akulanto enzima njengokukhuluma ngemfa especially yani eyegugu round lo muntu lingakhangelananga ayisagcina sesizwanene lo baba uNdlanga amandla sabuya sazohlangana ngathola ogogo kulo baba uNdlanga amandla labo baba uMkandla labo baba uLokhuzeni so kuthe ngabatshela ukuthi hayi ilitshe sizaliletha ngabatshela ukuthi kodwa liyabona badala sinjani into esiyenzayo le yokuhlokoza onyolovu onyolovu lami masibahlokoza angisoze mbuyele emuva labafowethu siza njani sizaqhubeka siya phambili ngathi uDanhlawanti lapha osokuluhlupho eNkabazo yi1 ubukhokheli kuthe umongameli lo okhona kathesi exoxa lamanye amakhosi omdabuko abeNkabazo obavimbile ukuthi bekhulume wathi eNkabazo sinjani sibambene into lana azange ngijabulise kakhulu ngathi okay maybe engxenye kubangelwa ukuthini lathi abeNkabazo kasikambeli kakhulu ngapi eNkabazo sikambela ngapi eMat North neMat South ngase ngithi hayi sizahamba siyefuqa khonale sizafuqa bazasikhuba sizawela phansi uma siwila kulandaba kodwa sisanjani sizahamba siyefuqa khonale ngoba vele uma sokuyikuthi sokuze siyefuqa kufuze sinjani sifuqa bangifakela imessage sesiletilithi ukuthi ilitshe sevelifile ngathi seliphambanisile selifake kamasinyane kangaka bazalitshontsha ngathi abazalitshontsha ngathi akulandaba kodwa kunjani uma selilifakile ku-right mina engakuthanda kakhulu ayisikho kufakwa kwelitshe ngathanda ukuthi izimuli zizimisele ukuthi zincediswe kunjani kuyiwe phambili kanengi abantu bakithi bafela ngaphi esakeni so uma abantu sebeqalile uhambo lokuthi akuyiwe phambili kabasekeli thina njengenhlangano ukuthathwa kwelitshe asilandaba la esilendaba lakho ukuthi thina sonke abantu
akula muntu phela ongafelwanga. Kungabe kungumzali, kungabe kungumakhelwane, kungabe kungumkhwenyana, kungabe kungubani, uma kufe umuntu kufe umhlobo wakho. Wonke umuntu imfa injani iyamthinta. So lathi sizinikele kathesi ukuthi hayi lokho kwelitshe hayi asikufakeni eceleni. Asifuqeni ngamandla ukuthi indaba yombhoqazo kanjani kayikhulunywe. Kayikhulunywe emabhawa, kayikhulunywe la ngaphi, kayikhulunywe ijustice kayenzakala. Mina bazali ngithanda ukuthi ngifike nje isikhathi esiningi ngihlale phansi abantu bekhulume. Ngithi indawo eziningi esihamba khona nginika unqube ngithi anqube njani khuluma labadala. Akusikho ukuthini, ngithanda ukuthi abantu bebe yibo abanjani abazikhulumelayo. Engizaphetha ngakho bese ngisithi unqube la ebele 1 minute ukuthi badala asiqhubekeni sifisa ukuya phambili. Kasiqhubekeni sisilwelani igazi lalaba abantu ngoba lapha bakhona. Thina sasalayo kasisalelanga ukuthi sihlakaniphile. Sasalela ukuthi siqhubekise ukuthi indaba yabo kayivele. Amen. Ayivele uma kuyikuthi kuyafiwa sizakufa kodwa indaba yabo kayinjani kayivele. Akula muntu ofaye nyamalale nje kuthiwa kuphelile. Akukho. Labona labo uma kuyikuthini bafa njengoba ubukhulu lawo yaluthi kabafanga ngoba akakwazi ukuthi bangaphi. So whatever okwenzakalayo thina izimuli zifuna ukuba kwazi iqiniso. Kathesi bembala mhla ka 16 July umama okuthiwa nguMabhiza wayekhuluma ngokuthini kuzaqala uhlelo lwama exhumations. Anjo. So uma luqala uhlelo lwama exhumations laba abangazakaliyo izihlobo zabo zona ziyakwenzana. Ngoba uma sikhuluma ngodaba loguqura kundani sikhuluma ngepackage, asikhulumi ngento eyodwa. Ulaba rechwayo, ulaba cachayo, ulaba kuma shallow graves, ulaba kuma mass graves anjo, ulaba lapha so kunengi anjo. So asingakhulumini ngeincident eyodwa sichiye ezinye anjo. Zonke zinjani ziqhakathekile ngoba lapha abahlezi imuli zonke zilaba kazikho zikhuluma ngokungcwaba. Zonke zikhuluma ngokuthi bangaphi. Anjo. So zifuna ukuba kwazi ukuthi bangaphi anjo. Sesizaqalisa ukukhuluma ngokuthi lapha abakhona uma befile sibangcwaba njani anjo. Uma bephila sibaphiwa nina anjo ngoba akakwazakala ukuthi bangaphi. Ukuthe kwankona ubuhlungu ngoba indoda yakhe yathatha inqumo. And kathesi is coming out ukuthi waphekezelwa mbani umntwana. It's a humiliation ukuthi umzali wakhe athathwe enqunu anjo uhambe layo. But yikho khona okwenzakalayo yomumu. Ngiyabonga abadala. Ngithi mina ilitshe balithethe singabini le ndaba la. Asibeni le ndaba lokuthi sizafaka elinye. Kodwa okwelitshe vela kuqhakathekana. Asibeni lokuthi khona sifuqa njani ukuthi sibe kwazi iqiniso. Sifuqa njani ukuthi indaba leyi ilungisiswe. Sifuqa njani ukuthi abesabayo bebe lesibindi njengathi. Nokuthi ngoba kasesabi kufa. Hayi ukuthi hayi asihlanganeni sikhulumeni indaba leyi. Igama lami ngu-F Ncube. Ngizalwa eNkayi lapha eduze esigabeni sikaChugulu. Onguye ongcelezelana noMalisa. Ngakho ke lapha ngisekhaya kakhulu. Ukhokho zala umama ngasenyakwathi yabona lapha. So ngisekhaya lapha engikhona eNkayi inkomo zethu amadlelo avela ngapha emideni. So ngivele ngisekhaya kakhulu nqa ngila. Ngizwa ubuhlungu kakhulu. Njengaye wonke umuntu olapha ukuthi safelwa izihlobo zethu ezinengi kakhulu. Izinkulungwane lezinkulungwane zabantu baba labo mama wonke ama district akithi. Labo bantu bebulawa ngenxa yomhlobo wabo. Lokho kuqhakathekile ukuthi sikubambe. Babebulawa ngenxa yani yomhlobo. Ngokuba lapha babehlezi khona leminye imhlobo leyo mhlobo yayisale eceleni.
ukufa kwakulanda abantu abakhuluma ulimi oluthile. Ngabe kwakulandwa abantu beZAPU. iZAPU yayilabantu eHarare, yayilabantu eManicaland, yayilabantu eMashonaland West, yayilabantu eMashonaland East, yayilabantu kuyo yonke indawo. Angithi siyakwazi lokho. Kodwa ukufa kwathunyelwa kweza ngaphi? Kule ndawo. Ngokunjalo kwakungadingwa abantu beZAPU. Ngabe babefuna abantu beZAPU babekhona ezitaradeni zeHarare. Sisonke. Babekhona ngaphi? Emgwaqweni eHarare babekhona abantu beZAPU. Emgwaqweni eMasingo babekhona abantu beZAPU. Emgwaqweni eMtare babekhona abantu beZAPU. Emgwaqweni eChegutu babekhona abantu beZAPU. Emgwaqweni eHurungwe babekhona abantu beZAPU. Nxa babachiya ngale kusho ukuthi babengadinga abantu beZAPU, babedinga abantu abakhuluma ulimi oluthile. Babedinga abantu bakwenye indawo okwakufanele baphele. Kwakufanele kungasali muntu, kungasali mntwana, kungasali mama. Ungangena kuzo zonke lezi indawo uthola kwakubulawa kunye labantwana besikolo. Kwakugigwa insane ezincane ezile 2 months. Kwakubulawa abantwana baqunywe belenyanga eyodwa. Lo mntwana wayengasoZAPU bazali. Lo mntwana wayengasilo dissident bazali. Lo mntwana wayengumntwana wesintwini. Kwakulanda ukuzoqedwa abantu bangaphi besintwini. Asiliqondeni lelo qiniso. Awukazi wambona umntwana olenyanga ezithathu, umntwana ole 4 years eyimember yeParty ukona. Ngakho umntwana omthola elenyanga ezintathu ekuZipra elidissident ngakho omtholayo njalo. Ngakho isizathu sakhe sokufa kuyikuthi vele babengadingi iZAPU, babengadingi iZipra, babedinga umhlobo. Ngokunjalo abakwenzayo ngesikhiwa yilokho okuthiwa yigenocide. Ukubulala abantu ngenxa yani yomhlobo wabo. Lokhu esikubona la nxa sibheka ilitshe leli elithethweyo, lo muntu kala njongo yokuthi sikhumelane umlotha. Lo muntu kala njongo ukuthi sibe lobuhlobo esibudalayo. Kwambulabo lo? Kala buhlobo abudingayo. Kala ndaba uphendukile futhi wazogebha enhlizweni zethu thina esikhalayo. Wabuya wazogamula ngehloko enhlizweni zethu ezinjani esikhalayo. Lo muntu owenze lokhu ubuye wazogida phezu kwamangcwaba abafowethu. Umuntu ongela njongo yokuthi sibe lobudlelwane. Umuntu ongela njongo okhuluma ngolimi olunjengolwenyoka athi ukuthula abuye enze lokho. Angisayibona into yakhona. Angeke kube lokuthula uma kungavelanga iqiniso. Iqiniso yilo elizasihlanganisa kahle sakhe. Iqiniso elizasenza sazi ukuthi kwenzakalani. Iqiniso elizasenza sazi ukuthi abafowethu banga. Iqiniso elisenza sazi ukuthi amathambo abo anga. Ngokuba uma lokho kungenzekanga, ukuxola kwethu ezinhlizweni ngeke kwenzeke. Sikhuluma ngabantu abaningi kakhulu. Ungabheka ezincwadini zamabandla ezokukholwa, bayakutshela ukuthi kusiyaphela inyanga eyodwa. Kuchawa khona le kubotsholotsho kubonkayi, wawuvela ubanga i-3,000 abantu asebebulewe ngenyanga eyodwa. Isizwe sasiphela bazali. Abantu babenzani? Babephela. Ngakho-ke kuyinto ebuhlungu kakhulu le. Kodwa nxa sibona lokho asibeni lo mfutho wokulwa ngamandla, okudinga iqiniso ngamandla, okudinga ijustice ngamandla, ukuthi kasisoze sigive up. Lina eliphilayo lilomlando okulwela laba abanjani abadlulayo emhlabeni. Asomthwalo wakobaleni, asomthwalo wakobusibani bani bobabundebela labobani bani bonke abangu10 akade belapha. Asiyomndeni yabo kuphela. Yithi sonke ngokuba laba ngabazali bethu, laba ngabafowethu, laba ngomalume, laba ngokhokho, laba ngokhulu, bayithi igazi labo likithi la. Uma lalichitheka lapha igazi kwakuchitheke lami lelakho. Ngakho akufanelanga senze usuku olulodwa nje lapha esithi khona thina sesidlula kukho. Siyadlula njani singelapho? Kumele sedlule silabo iqiniso lakhona silabo.
njalo sitsho iqiniso hayi story, sitsho iqiniso elipheleleyo, sitsho iqiniso eliletha ukuthula ezinhlizweni zethu. Umuntu angabulala umvundla wenzwani? Ukhona yabulala umvundla adlulela phambi kwepolice station. Angisabala umvundla, umuntu angagamula isihlahla wenzwani? Manje kabantu abaqeda abantu kangaka kuthiwe khona kuyedlula, kuthiwe khona kaxolani, kuthiwe into yakudala, kuthiwe lento kayila msebenzi. Kuba teqeda ukukhuluma kanjalo ahamba athena kodwa kulabantu esingeke sibaxole lababulala umbuyane ehanda ngo-1896. Athi okwakho ka-83, okwakho ka-84, okwakho ka-85 athi kudlule ngokwakudala. Athi okwa-1897 okwambuyane ehanda kutsha kubuhlungu kuye enhlizweni. Unenhliziyo ezwelayo thina ezethu zithatha kanjani inhliziyo ngezelitshe? Ngabafowethu kasikhulume ngenyamazana, sikhulume ngenkuni. Ngakho-ke kumele enhlizweni zethu kwakhele ukuthi kasisoze sakuthola ukuthula iqiniso le-justice singazange sayithola efanele. Kumele njalo sikwazi kuso sonke isikhathi kukho konke sikwenzayo. Nxa usiya kukha amanzi khumbula labo bonke abanye. Nxa uhamba emgwaqweni bakhumbule. Ma usiyavota bakhumbule njalo. Ungabakhohlwa nxa usiya kwenzani? Usiyavota. Engqondweni yakho kumele ube khona lokho. Ukuthi namhlanje ngiyavota, intukuthelo yami lobuhlungu bami ngizafika laphana ngifaka u-X oveza ukuthi nginjani? Ngibuhlungu. Angithi kumele kube njalo. Yikho ukulila okufaneleyo. Nxa siyenza into yethu ekukhulekeni kwethu, ekukhaleni kwethu, ekuchumayeleni kwethu, kukho konke sikwenzayo, masingakhohlwa lapho esivela khona bazali. Lanxa usuphiwe i-fertilizer, lanxa usuphiwe isepa, lanxa usuphiwe irayisi, lanxa usuphiwe i-cooking oil, lanxa usuphiwe impuphu, lobu usuphiwe ngubani? Laba baleleyo, laba esibadingayo, laba abanyamalalayo, mawungabakhohlwa. Mawungabakhohlwa. Noma ungadlani, noma ungaphiwa malini, noma ungatshelwani, noma ungethuselwa njani, noma kungathiwani kuwe, laba abafayo, laba abanyamalalayo, laba abadlwengulwayo, laba benziwa noma yini, mawungabakhohlwa bazali. Masingabanjani? Singabakhohlwa. Singabakhohlwa siyabe sesenze icala elikhulu. uNkulunkulu angasoze asixolele lona. Sezinzima. Ngoba in Matabeleland side eMandebeleni le kungathi kungcono xa ngunanzelela. Ngoba ngabantu besandla sinye. Angithi elimini phose lemona kalweni. Engunanzelela ukuthi ngizakhuluma ngaleli litshelele lapha le eMatabeleland North. Ebelilabo mama abayi-21 lo baba oyi-1 unkonzo sefuzwayo. Ngileshuwa lokuthi isenzakalo lesinqa senzakala abantu abanangazange bafike bakhetha ukuthi sifuna abakomkandla labo kohlongani labo koNdebele labo kobani bafika bantu laba bantu ngenxa yokuthi abantu bayisandla sinye kodwa lapha kithi la simixile la sihlangene lento ikwenzakala kwayo ngaleso sikhathi kulabanye abayithabelayo ansizana lamanzi namhlanje nxa ilitshe likhethe so kulabanye abakuthabelayo abakwaziyo futhi abantu enzaqala ukuthi ngibabonge kwalesi sikhathi ngabantu ababelezibindi zokuza asiphindiseli ambona ukuthi emazwini akhulunywa kulo ufuna ukuphindisela entweni le esilokho esidinga ukuthi ngubani wakwenzayo akula umuntu ofuna ukuphindisela thina kwethu sibonga isandla ikakhulu lokho ngizacela ukuthi unfortunately abanye abasawubonanga kade kula ngithanda ukubonga kakhulu ubaba uFuzwayo ngesandla thina phose besikhopha ngoba abantu silibele singela nto singela plan singelani lakade singahamba nje akithi khona ama Tombstone ona kanye malutshwane kodwa bese sithe sesitholeni ukuthi lathi abadala bethu abazukulu ubani nje lokho ayimbhalo nje ukuthi lo sihambelayo uzafika nje abone ukuthi into eyenzakala lapha lesi sikhathi
lokho ngithanda ukuthi ngikubonge kakhulu kuba Bufuzwayo le team yakhe yonke nje ahamba la siyabonga kukanjalo ngisitsho mina ukuthi kasiphindisele kasithini bakithi abantu elixoxisana labo ngomakhelwane ngobani akusikho mbangazo lokho akusikhona ngifuna nje ukwazi ukuthi kati abadala baya baphelela ngaphi singabantu phela siyabanye siyathethela abanye siyenzani abanye siyabisa abanye siyenzani asikukwanisi konke lokho kodwa iqiniso elikhona ngicela ukuthi asibeni lothando asebenziseni kakhulu umdala ekwakhelaneni kwethu lokho okwenzakalayo asibeni lothando ukuphindisela ungamdala thina silawo la manje laseBhayibhelini bona ubaba umfundisi ukhona ngizobonga kakhulu futhi ogogo abasaphilayo abathe bazozimisela yazi ukuthiwa ikugcwalisisa yiba abantu kanye singathi nenkulumeni ezizabe zikhona yiba abantu abazabe beyibufakazi thina abaningi sesingabazukulu abanye ngabantwana kodwa bakubona ngamehlo omngabo besenzani behamba ungazi ubuze ubopha ugogo uyakutshela ukuthi bafika bele Mpopho bafika bele hayi ukubaba phela kagqoke phela thini bathi hayi uyabuya kade uyakhona eRoad into one and yona lani into iyeveza yonke into because iStella it was just one awulo wakwathi wavunyela ukuthi qho aphandle kwababa uChuma lapha engengezwa khona umama entshela ukuthi wake waphuthuma isithupha ezama ukuthi ahambele isithupha kodwa kwehlu ngokuswelakala kwesithupha emakhaya lapha kuhlala le bazi bagcina besithi gugugu wena phuma sana lokho kumampala wayesaphila yabona wadodoba walandela yikho akubuya lamajaha lawo imbono wabo yona lokuthi cela ukuthi sazi ukuthi kade kwaphetha kungaphi okwecala singeza ke sikulandisa ngizobonga kakhulu bakithi omakhelwane ithemba lizasifakazela inelizasitshelela abantu ukuthi hayi labana abantu akulalutho nje bona bangani bangesihlobo sabo leze zathini lo babufuzayo basiphathele okudla bakithi namhla size sadla ukuthiwa umbani ubhekazini lonyaka kungcono bakithi lembamba ilikhona ayitisi ayinatha ngoba thina lapha emakhaya uchabuzi baya nebhithukela lamahlamvu siyabonga babufuzayo siyabonga kakhulu ukuthi laba abantu abanye bavela kachana bazasuka labo bebambeni ithuba bekuzobonga futhi kakhulu umdali ukusivusa ikakhulu i-team yona le kade senza lokho bona ngobuningi babo siphilile namhlanje sivuke sindali singabaphilayo ngiyambonga uNkulunkulu kulokho ngoba nxa kade ngashotha indanga manje bekushotha ubani khona apha enxe kade kuyaqina ufuzwayo sephonga uba isithupha kodwa ngiyakubonga kakhulu ukuthi uNkulunkulu usiphathisile wenze kwasa kuqanda kunjanjani kodwa sangena emashaweni sathi asambeni siyothini siyogcwalisisa lesi ende mina ngizasala ngilokho ngibonga ikakhulu ubaba uFuzwayo ubaba umfundisi labo makhelwane abebelezi ukuthi akulalutho akulana sibi kasithi bakithi ukubonga cela sonke sincedisane ukubongana ubaba uFuzwayo labo makhelwane bonke hayi siyabonga Siyabonga Nkosi yamakhosi
Siyabonga uyise uNkosi yethu Jesu Kristu owasifela esibambanweni. Sibonga Nkosi yami igazi lakho elichithekileyo lifela izono zethu. Nampa abantu abakho. Baba siyabonga ukuthi uzabasiza besiya phambili. Ikakhulukazi siyakhuleka Nkosi yami ukuthi ususe ukwesaba. Ngicela Nkosi yami ukuthi ube ngumalusi wabo esikhathi sonke. Lapho bakhona yakho konke okwenzakala ube nguwe obaholayo. Ikakhulukazi ubavikele Nkosi yami kulaba bantu. Asikwazi elakusasa labo. Akula noma oyedwa okwaziyo okuza kwenzakala. Sicela Nkosi yami ukuthi uthumele ingilozi zakho zibavikele. Ube labo. Ubhidlize amalungiselelo lamacebo omubi ukuthi angaphumeleli. Siyakhuleka ngokubonga umsebenzi esiwenzileyo. Sibonga njalo ukuba khona phakathi kwethu. Sithi umusa weNkosi yethu Jesu Kristu, uthando olukayise lokudlelana komoya oyingcwele akube lathi kuze kube nini. Inkosi ithela umusa, inkosi elenzela okuhle. Siyabonga. It is quite sad that even though on a number of occasions the president of Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, has said the people of Zimbabwe should talk freely about Gukurahundi. People are not free to talk about Gukurahundi, to commemorate or remember those who died during the 5th Brigade or during the Gukurahundi genocide. Speaker after speaker here said they are willing to forgive, but they will only forgive when they know what happened. And also people are very clear that the only person who can come here and steal the memorial plaque is someone who has something to do with what happened. So at the end of the day, you ask yourself, what is the government hiding? Why can they allow people to unveil these memorial plaques? We know that in Palagwe it has been stolen twice, and here it was stolen before it was even unveiled. I hope that the National Peace and Reconciliation NPRC will come out and condemn this if they are really serious about peace building. My name is Zanzel Ndebele. Till we meet again in other programs, have a good day.